inkolo ke yakwaShembe inkolo yamanga, inkolo engekho baphathi iBhayibheli lona leli kodwa la kuthi Jesu khona bathi Shembe. Uyabona nje bathi Shembe is the way. Incwadi kaJohn 6 yabona angifunda incwadi yemndeni ngoba Jesu ngizwe ukuthi uGumede noNgcobo noMkhize noNgubane bakhona noSiyalo khona yi Luka 3:22 khona uzoyizwa le ukuthi noma ungathandaza kanjani kodwa kufanele uhlakaniphe ungawathandaza amathambo abanye abafana bakusilise emathambeni. Luka 3:22 qala ngokuthi umoya oyingcwele umoya oyingcwele sikhuluma ngoJesu manje enesimo sengathi ijuba qhubeka enesimo somzimba kungathi ijuba qhubeka wehla ezulwini phezu kwakhe wafika izwi livela ezulwini lithi wena uyindodana yami ethandiweyo engikholwa kuwe. izwi qhubeka yena uJesu wayeseneminyaka engaba 30 othi wayindodana kaJosefa naho indodana kaJosefa kaHeli kaMatati kaLevi kaMelki kaJana kaJosefa kaMatatiyasi kaAmoni yena umfundisi uzozuluma ulimo izizogcina ngo-Adamu kaThixo uMkhize noGumede noHlabisa noZwane noShozi noGcwenza noMadondo nenkosi esemaqadini akhe. Angikhuluma iqiniso mana ukuthi umndeni lo wabanye abafana thina inkosi yemndeni yethu nangu Gamaliel engithi mangithandaza ngithi Shembe nqaba nami ezwe manje ngoba la ekhaya awukhonza uDoli. Ihlabelelo 93 ihlabelele eBhayibhelini lengane zesikole kuthiwa Mahubo 93 verse lokuqala funda ihlabelele eBhayibhelini labantu abadala uJehova uyabusa wembethe ukuphakama uJehova lalela kahle uJehova uyabusa wembethe ukuphakama kushiwo ukuthi uJehova uyabusa wembethe ukuba iElgekerk lamasondelo noma iDash cha isonto lamabhunu iDash Reform Church into yamabhunu leyo makuthiwa Church of England into yaphesheya le obona izindlu zakhona zakhe umbombo ofana nowamangisi ngoba vela kuzokhulunywa indaba yomuntu kuzokhulunywa indaba yabo isephakameni kuphela la kuthi uJehova uyabusa wembethe ukuphakama la kukhulunywa indaba yomuntu noNkulunkulu. Uyabuza umuntu baba uthi hawo la kwaShembe niyamkhonza uJesu ngathi mina nakade ngicula ngithi ngoJesu umkhululi ongafika manje thina uJesu mehluko esingamfuni lo othwalwayo makuyiphasika abantu bamokhalweni bathi basentabeni intaba isenhlakazi uyabona manje ke ngithi mina umehluko siyamkhonza uJesu kodwa sifuna lo ophilayo wayisukumisa ishosha umehluko wethu ilo awukho umuntu awukho omunye nje awukho nasi isihlabelelo sinesiphambano ngoba vele sifuna thina uJesu lo wayisukumisa ishosha simfuni lo othwalwa abantu iplango nje alikhonze kuphana khonza uThixo ophilayo Thixo nombombo omude akhonze ephakameni inkosi uShembe.